qed iċemplu ammonti kbar ta' nies u jibgħatu fuq Facebook il-Messenger imtela f'daqqa. Fuq videos, clips illi qed jixxandru, qed jiġu morija fuq Facebook ta' xi persuna ftit anzjana pjuttost li qed jiddieħqu letteralment biha. Dan huma kollha reati, ġa għadthom kemm il-darba dawn l-affarijiet. Min jipprova jiżżuffjetta, jitmejjel u jiddieħaq b'nies vulnerabbli ta' infermità mentali, anzjani, eċetera, eċetera, u jqassamhom u jxandarhom għad-disprezz u biex joqogħdu jitqu bihom il-pubbliku, dawn huma kollha reati. Dan apparti li huwa kattiverja din u ħdura bla qies. Ġifieri da xi ħadd irid jitkellem, ma jistax jibqgħu sejrin dawn l-affarijiet.